Arvin li susete nalo sekitiasu timu kwa tiama abama izan zabu jesute khwa nyunyuti haman chihin kwanya seshesu Thomas Aquinas bahen ngalo seshesu Thomas Aquinas nya Catholic soku kwa amyach minesnia bi wusa sini ngama theology sini sipadama tiwangalo seshesu Thomas Aquinas te titunyu han chungo khote Italy kwa ite hugo ibaba simamanya amyach fushi joama la chuami ngalo seshesu Thomas Aquinas nya itsi yuama tejite ityama lophu ngama casino mitama lophu kwa Catholic public futama minesuni sohi kwa minesuni thogabi wusabe khite soromulyo minesuni thogite soromukane wusami yinama byu yinya dujasi ko seshesu Thomas Aquinas nya minesuni thogite muthi kwa chu soromukane yinya kholikwa maphangai mi ko golungai mi seshesu Thomas Aquinas nya itsuku kholo thainya timlitim kwa jis wusama mi chanama byu Dominican ti phazu kwa doliwa seshesu Thomas Aquinas ibaba simamanya amyach fushi joamali mach iwanya mido josebu ngalo golunga mawuni seshesu Thomas Aquinas te iwatyama lophu kwa joama ti phazu ngama Benedictine ti phazu kwa dolinama byu nishalo golunga mawuni seshesu Thomas Aquinas te hinku kwa khula sin Dominican ti phazu kwa bi dolinama byu amyach choju de kama ngalo seshesu Thomas Aquinas te ibaba simamanya hinku kwa nikho ibama do tiasama mi ngalo seshesu Thomas Aquinas te setu si ibaba simamanya hinku kwa tiasingai mi seshesu Thomas Aquinas nya usate ninwama bi usama mi chanama bi usami nama bi iduja sikama junya mamuli mabialama mi ngalo golunga mabuni imunya ibaba simamanya seshesu Thomas Aquinas inishama Dominican ti phazu kwa lajinama bi juwagwa seshesu Thomas Aquinas nya titunu hali chungwa khote Francis kwa Paris kwa seshesu ti phatatiwa ngama Albert kwa usabe khosorumulyo seshesu Thomas Aquinas nya shawa amya mathema soja tiwami ngalo golinga mabuni ime bunya ite anyibi migama ngalo golingai mi seshesu Thomas Aquinas ima phangama seshesu Albert nya nuwanya ite anyibe ngai mi Thomas Aquinas shatwe khnya themine lukwa pajasin bilyangu bi betama bekhngai mi joma ngalo seshesu Thomas Aquinas nya usama mi cha thengami minela so amya chidu japoli lama mi joma ngalo seshesu Thomas Aquinas nya amya chidu chama usami yisu tiwale ma chinya amya chijini joma usami yisu tipati wa mi ngalo seshesu Thomas Aquinas betama bekhnya ngwanya sipa yesu te tetikama lebotudu kwa bi lonyu si ngwanya sini amya chwa ma ngalo bi seshesu Thomas Aquinas li betama bekhjwa ngalo seshesu Thomas Aquinas nya titunyu ha chotsu chokhote usaju sini theology te thupu kwa bogkama mi ngalo golunga mabuni seshesu Thomas Aquinas li botama theology usaju sini te usami menama bigu usabekhu chapyu jinama bigu usami meso ti phatima bunya theology te solunama bigu akhuran chama mi ngalo seshesu Thomas Aquinas li sipa yesu jute minela chobu doja sinama bi bogsu seshesu tiwa mingalo tinin jwata seshesu Thomas Aquinas wakutyama tijikwa lebotidu kwa bi sila sini Thomas Aquinas o nuashi ruyala bi sipa yesu jisuli Thomas te nanyalo gotes seshesu Thomas Aquinas li satugamanya sipo wanya ashide manishi wanya nutedi nishanga bi Thomas Aquinas li bekutama jwalo bi chami thubu kwa botama ngalo seshesu Thomas Aquinas nya titunu ha sitsli khote mini kwa bi hokodi loyo kuju chonya seshesu Thomas Aquinas te titu sahan tsasa khote seshesu la cho bi midog fukayama mi ngalo Catholic kuju chonya titu hi sikho kwa bi seshesu Thomas Aquinas le botama theology te soru tyama mi ngalo na lo khru glasu ajesu te akhu shamuwa